Yakito se mam cuerpas. Llega tuanti de llamo, musta dicho se, yurpacto se reya, que mandi que na ulti, pero que na dice Yakito se mam cuerpati. Llega tuanti musta, que ni tonalme que esquema, que na mi que la gatito teco, pero ya no es que ya miki ya, pero ya se no mutan que va a mahitset ne poca. Vamos a que vamos gaki, se me cuerpas para tuanti. Llega yurpakise, que mamati campañase, campam wikamwa, campawelian que la mikise ni tonali, skipika ya ni, ya amukan que se conece, sino que ya weiski, allá walas, el weite, ya tu teco de esta nana que vayan que se feya vaya. Mama, tu tatatice no viva o patamitice ni dice que tas kama dito tayo con Elia at sa way mo takneli patwanti kasi tunalidad titlangi mo kun ni Jesus o ang Elia twanti mas kitlawe takuchiwan ni tamo tikita kiyamba sino tamo takneli sa way matachi ni Elia sa tunali twanti no tikitish matise tas kama timiyar to teko pampakara sa ito liwa tangwali wala way de weka tangwali wala way manage katsisiki Cornelia do teco skia quanti no weli chivas ese benefitsi para tamits mitwe chivas as kamati mia do teco mas que quanti tawela no huesca titsuya tato munesh kawita mama nelia quanti tiul baki to niwa no chica le toni tiwe chiwa na wa do teco sentu nali nelia nepa huesca pa quanti tiwikati pero aman hatika titsuya do teco nelia tiniskia timoyawase mas di mukamanar Kali seki yung message mati. Des mapalevo nila musta. Pati chiwo nila musta ni kasi tukniwa. Kaya mista nila to teko para ta chiwas kaya mo musta para to yulo nila que se tu nalitlakat ki patpanti. Wane tawili asiko patpanti tu milis. Pam nila to teko twanti yase nepa kampat nuhat sinta yuwa desiki ukishmati patpanti ti alise que se tawili. Askamati mia to tego mistagan niya nochi itu guys mukome Jesus makiamba elis askamati mia no priwa mama lake